mukazi cyangwa ntabwo wagiye biriho bamamagara ngo ndi nyoko birirwa bahamagara ndi nyoko kuri moto. Bibiliya iravuga ngo ntugakubite umugore, mu rusengero bakavuga ngo ntugakubite umugore, leta ikavuga ngo ntugakubite umugore. Nuko umugore akareba akakwitegereza, wa mugabo we ati niba uri umugabo se ngaho nkubita sha. Kuva navuka nibwo nabona igisobanuro cy'umugabo. Uyu mugabo ni igisobanuro cy'umugabo, urumva? Bakakunoba bakagucapa, warangiza ukavuga ngo madajya kuri moto dutahe. Yaba ari umugabo wari uri gukubita umugore nka hariya, already baba mujyanye kare, baba bamaze kumujyana arimo amapingu. Ariko turi mu gihe cy'uburinganire. Turi mu gihe cy'uburinganire. Yego, uyu mugabo hari n'abantu batekereje ngo bura ngo nagera ngo mu rugo ngo hari uburyo ngo ari buze kwihorera shwishwishwida. Yihorera hehe se? Kwaragera mu rugo ari gusaba imbabazi. Wanasanga ari no muri babagabo wenda baba badashaka guhomba abagore babo. Bitabi byose umugore nk'uyu nguyu ugukubitira ku muhanda yaba ariko bwa mbere agukubise. Oya, abasanzwe gukubita. Abasanzwe gukubita noneho n'ubundi mugakomeza kuba muri kumwe. Umpakanya aza n'ibimenyetso. Ibyo ngibyo niko bimeze. Abasanzwe gukubita si ubwa mbere umugore yamenyera gukubita umugabo ngo ajya kumukubitira ku muhanda. Ngo bambwiye akaza kuno papa. We niba uri umugabo nkubita se. Niba uri umugabo nkubita. Turi mu gihe cy'uburinganire. Waba ukeneye website nziza cyane imeze nk'uku nguku iyi ngiyi urimo kuyibona, ni website ushobora kubona mu buryo bworoshye cyane ndetse kandi bidahenze. Andikira iyi nimero iri aha ngaha ubundi utange commande ya website nziza cyane ushaka iyo ari yo yose uyibone mu buryo bwihuse.